米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。比巴哈麦多大棒啊嘎瓦斯，要颂赞上主。萨利嘎嘎马布隆平安。Malacay kita ang milayap to suar no gawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Iulit semuot 50 atsipang sa katusa atusir suasa. Pipahmek to nika tatlamaan no nitlamakan ningra. Pipahmek to nika usa tatlamaan na jingra saan。诗篇150篇第2节说，要颂赞他大能的作为，要颂赞他至高无上。Salikakaaw unaifalutuay ulah atau kansya atau dipahak kita ami pahmek tu kawas. Nahani matinako tu ita tu pitlemak nu kawas tu tatlamaan nay at lemak I urip nu mita. Urasaka, yo mararit kita pahmek tu kawas I, umararitay kita mi harateng tu satipot nu kawas, atu mararit ila I faluzo ita ku naif kawasai dipahak。我们从心底发出对主的爱心和感谢，并欢喜地颂赞上帝，是因为我们经历了上帝的大能。所以，我们若时常赞美上帝，也必定会常常纪念上帝的保守，并且心中常存上帝所赐的喜乐。Mi tolong kita，我们同心祷告。Tapangau nanay matumes ko lipahak numiso I faluzo ako, ato nanay mararit kako o naifaluzo ay ulah atau kansya ami pahmek I tiswanan. Ta mararit ciicer kako I masa mamanay lemak。主啊，愿你所赐的喜乐充满我心，愿我常存爱主的心，以及常怀感恩的心来颂赞你，使我在任何环境中都充满活力。Pakai ni I tatlamaan nay ngangan nutapang Ji Yes Kristo mitolon. Amen。Nanay mapalemer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。